Bernard Shaw i ćirilica. To je naziv teksta objavljenog 2019. godine u Politici u kome se govori o navodnim vezama irskog pisca sa njegovom omiljenom srpskom azbukom. Autor teksta tvrdi da je Shaw u svom testamentu zaveštao 367.000 funti, što je oko 48 miliona dinara onome ko pojednostavi englesku abecedu po uzoru na srpsku azbuku. On zaključuje da je ova vredna nagrada i posle više decenija ostala neuručena jer se još uvek nije pojavio neki britanski Vuk Karadžić. Joe Bernard Shaw bio je irski dramski pisac, esejista i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925. godine, ali i Oskara 1939. godine za filmsku adaptaciju svoje drame Pigmalion. Upravo u predgovoru ove drame Shaw se zalaže za reformu engleskog alfabeta, a fondacija koja je nastala nakon njegove smrti i koja je raspolagala novcem i autorskim pravima koje su ostale iza njega, stvarno jeste pokrenula i takmičenje čiji bi pobednik trebao da osmisli alfabet po pravilima koje je sam Shaw uspostavio. To pismo trebalo je da sadrži najmanje 40 znakova, da bude fonetski koliko je to moguće, dakle jedan glas, jedno slovo, i na kraju da bude različito od latiničnog alfabeta kako bi se izbegle slučajne greške i mešanje dva pisma. Ipak, ne postoji ni jedan podatak koji ukazuje na to da je Shaw želeo da ustroji novi engleski alfabet po ugledu na našu ćirilicu. Kako bismo ovo proverili, pretražili smo Shawova sabrana dela, književna i ona publicistička, na oko 7000 stranica i na njima se srpska azbuka, niti ćirilica, apsolutno nigde ne pominju. A šta se dogodilo sa novim pismom i novčanom nagradom? Posle Shawove smrti 1950. godine usledilo je više komplikovanih pravnih procedura u vezi sa dodelom tadašnjih 100.000 funti. Preovladao je stav da novčani iznos može biti dodeljen konkretnim osobama ili institucijama, a ne apstraktnim idejama, pa su većinu novca podelile Nacionalna galerija Irske, Muzej Velike Britanije i Kraljevska akademija dramskih umetnosti. Dakle, milioni o kojima kruže priče ne postoje. A nije istina ni tvrdnja da bi ti milioni još uvek čekali da se pojavi nekakav zamišljeni britanski Vuk Karadžić. On se naime pojavio. Ronald Kingsley Read 1960. godine pozvan da primi nagradu upravo za stvaranje pisma koje će postati poznato kao šovijanski alfabet. Kingsley Read je osmislio pismo po smjernicama koje je Shaw postavio, a po uzoru na stenografiju, odnosno brzopis. On je bio deo tima stručnjaka koji su radili na novom pismu, ali će naknadno samostalno biti priznat kao autor. Zanimljivo je i da je čuvena firma za proizvodnju pisaćih mašina Imperial iz Lestera 1962. godine proizvela prva dva primerka sa Shawovim slovima, namenjena upravo kreatoru pisma i njegovom saradniku Peteru Arthuru Desmondu McCarthy. Na kraju, ima li ičeg istinitog u vezi sa pričom o Shawu i našoj ćirilici? To je dobro pitanje. Nemoguće je utvrditi koje je stavove Bernard Shaw zastupao dok je bio živ, ali nismo došli ni do jednog relevantnog izvora koji bi potvrdio da je irski pisac zaista smatrao da je srpska ćirilica najsavršenije pismo na svetu. Niti da je u svom testamentu ostavio novčani iznos Englezu koji uspe da reformiše i uprosti englesku abecedu po uzoru na Vukovu ćirilicu. Kao što rekoh, pretražili smo sva njegova sabrana dela, ali ova informacija stoji na Wikipediji. Doduše, samo na njenoj srpskoj verziji. Tamo je kao izvor za nju navedena Shawova biografija koju je napisao Michael Holroyd 1998. godine. Naravno, pretražili smo i ovu knjigu, a tamo opet ništa. Ni reči o srpskom jeziku ili o srpskoj azbuci. Eto, iako zanimljiva tvrdnja, na kraju u potpunosti neutemeljena. Ipak, bilo bi zanimljivo čuti kako bismo danas čitali tekstove na engleskom jeziku ukoliko bi zapravo ona bila tačna.